Hi. Alia, you came. What about the evening press shoot? Don't worry, let me help you now. What shiny hair? But this harsh sun will make your shine go. Just wait and watch. Oh God, the press. But you're not ready. I'm always ready to shine. With Amla Pearl Complex, new Sunsilk Black Shine makes hair shiny. Day or night, shine always by your side. Government of Manipur Public Health Engineering Department notification filed 26 August 2017. In continuation of this office notification number CE PHE 11 NG 2017-1671 dated 7th August 2017 for recruitment of 20 office assistant computer operator. The tentative recruitment timeline for following items has been revised as under. Date of issue of admit card 4th September 2017 to 7th September 2017. Date of written exam 24th September 2017. Venue and time to be notified later. Computer skill test to be notified later. H. Sunil Singh, Chief Engineer, PHED, Government of Manipur. Datan, kaidawrage? Maxi, nangi saksidi fajaba yuanida. Pabung kay sajiga? Hey, tamo ko? Agi boyfriend ni. Nangi boyfriend si loire. Nangwanda mi na tamo ko haning laba. Siroy Life Science ke cosmetic mayam do season na biyo. Ha. Siroy Life Science. Siroy Life Science Private Limited. Manipur na kaya gi New Delhi the best of a company makal. Home care amadi body care gi polam sing yam home malaputu. Chemical free. Purely Arbor based products sing ase lamda masida phangba mana masing khaktana foreign technology ga matena phok. Akoi na sing ase puning thogar phi. Langsin biro Siroy Life Science Private Limited ki polam simbo watana phangaliba My Tweet Enterprises. Gambhir Singh Shopping second floor, plot number 16, Manglangsing Bazaar, Tera Bazaar. Manipur University Main Gate, Kanchipur. Please contact us 811-986-0605. Thajabra. Kupazama. Tamo nga si dinapi eh. Ate tayo. Bye Bye Manipur Luhong Panthana Lakpasida India Gi Warranty Matiksan Laidaba Makal Kayagi Kitchen Appliancing Heavy Discount Galwinana Bye Bye Manipur Store da Pambiragani 1 years warranty Laidaba Induction Ama Laibada Induction Cooker Ama Free the Hapsari Glass top gas stove ama laibadasu cooker ama free da hapsari sumnatagi lupa sate yankhaida 3 liters induction based cooker amasung sumnatagi lupa lising tara humdoida 5 years warranty with free home service and free installation yauraba kitchen simni su phangbiragani lengsin biraksui Bye Bye Manipur Singzamai Kongba Road Khongman Mangzil mobile number 9615910091 A film by Imol Fibo. Nam gumrishu ay chen pide pukti. Ay ayeng numita ay chen pide ulung hai. Lagi malak sama. Nangi na chan pagi puchi. Kamu tak kele kamu. Ay di nandiyan na nung siyay pa din. Advanced Coaching Institute, Nagamapal Lamabam Lekai near Reams Road. Largest, trusted and premier coaching institute in both arts and science. Visit
खुरुमजरे ISTV discussion award miang tabriba simutram nauchari ngasi thamjariba topic si yangkhai ni thoi suba chaklam khomchat 50 second hanga masa stay haibasini hirim sibu khana bada saruk yabina bai dama aiga thangnana lengsin biribasi all Manipur Students Union MSUgi founder member N Madhusudan mathana lengsin nuna laibiri atopa All Manipur Students Union MSUgi founder member Ice Joy Kumar aduga mathana lengsin nuna laibiri basina Constitutional and the Human Right Law writer M. Ibol aduga extreme writer lengsin nuna laibiri basina Manipur Human Right Commission ke hana gi member NG Nongyai mang masamaksi MSUgi su hana president su oibiram bane panelist mari mapo an nokta taram nokchari aikoi khange aikoi gi mirol sinadi hanga masters de chaklam khongchat haibasi kari no haibasi aikoi di khange adubo haugaleiba naha kaya ama masigi maramda ningthina khangdaba aduga chingmi tamisingi marakta masibu khangdaba mi kya ama leibana masi kari no nunggi oibo wan thona kari no mangna piningiba paujel sina kari no hairiba paujel phidam amsung pandamdo ngasigi mirol na ngak na chatlibara haibasine aikona khananaiba nainanaba thamjariba topic che yan hana tawu Madhusudan laksaning ba wafam se yangkhai ni thoi suba chaklam khongchat se yan hanba chaklam khongchat kamaina hokhibano matamda kari dagi horakhibano aduga maduda kari thoki isana thengnaburiba experience sing do amta tambio tangai makseng badi akoige chaklam khongchat 27 August ke akoige the faithful day sida hoi laigriba akoige kan event sing do hoi madu taseng mai de madu akoige spontaneous oiba matom da de hongna bai ya kano to organizer amana mobilize to raga hona ruba ngak na taba matom da dum thokla ba mayam di mass upsurge amani haijari hoi aruga thangai makseng bana kai noi bo maman gi wafam de hoje ka yeng na rakan de yamna kano nokning ba su yai lupa ga damak yo bo ma le ke jida matam da wa boy ba yamene lori se hoje ke koi subsidize rate kano da period da ni tana masigi maman si or ko da tang na mayam ji kan tang bai se maman na te ba tak se na koi pot se phangda ba cheng je phangda ba ni hari ba har cheng phangda ba gi maram jo yam na lai khre maram yam na lai be maram maduna ko na kano ki wa wa ga so koi production and productivity ani mak handa gi bana ni hari ba aduga maduna mo ga koi traditionally Manipur se koi surplus region oidana mapan da cheng khaga dum thadok pai ba se masi masu matam du bau thado yairi ba aruna koi assembly da matam da congress ki chief minister aduga mantri mayam na phajana ga khumdana ba koi si masi phoi bina koi gi kubi ba phoi bina phoi bi mana chanbi da kumchi di phoi cheng yam thokre hai da na bo hai gri ba masi gi mamang da koi gi poinu sida hoi adu ge hekta parabap tangkhala kun hai ba aruga tangkhala ko si gi mang da cheng je khara dum tha gre Manipur dagi aron cheng tha ba si objection tongna gi matang opposition gi kano da bench te kangpuna assembly da adu main to raga su tha ga madu mak ko gi masi gi tragic occurrence thokani ai be khalam ban tiari ba hoi aru thangai sena masi ko gi thokre aru thokri ba asde sida ka main to gi wo ka madu describe to godo mangai re hojik ti hari ba hoi se akoi ta sena socialist ki naron khara aru communist ki naron sing tongan na aduga ka ahan sing so numisigi mamang da mobilization tongna bhona gi hari ba tha akoi gi same issue sida aduga madu akoi gi ningdo anini humni ga mamang da adu akoi mobilization to bai se makta bu instantaneously ngamoi do bonina ningdo ga ban mitu da akoi tongna ba gi plan tongna ram bani hari ba adu nang hodana haude ki yumcha ga sa sagon san swai sida to ram ban irai ni misida ba
hekta mass upsurge spontaneously atum tholakhrabani khangkan kan khalakpada khangkan matom da dum haidi matam sida akoi gi satra satri aduga kanom yam chaino uhobuda aise kanoda masi nimisida is the Oriental College da chali hari hoi sidagi akoi gi do daina Oriental College se pases da akoi sayanga power chatana so akoi gi kano se so achumba chi chatar na tawbudu de ai yamun khangde adu lambi da de amamam ani satra satri tasengna rally oina mass kaino da group oina lakpana taba amamama ani haika kiba se jam thengna reriba masi thokne ba khangaga chapana tiariba hoi adagi ai Oriental College chalo re maruma pangkhro na gyang cham mo ju na phangde aduga tawbusu masi ki kaino da issue si de da ma koi mobilize to bune ni chapani adu aina halakpa kanda di si swai de ki chapado kana pung baro tadring da tare tarama to ga la kanda chapani aduga aina lambi de chali swamda koi bazarom da lak re ba adona kari doge sei khangre aina bazar to yoraga halakpa matam chira di anong samaj officer changa ga aina cycle chamjal ga sum kana no unana ba en tholok pa matam sida akoi tamo gori na wa kano da mi am na nang sum le ro kano da sisi compound da akoi kam na ko na da na de ki kano to na hai ba pau si to chen adi nak na ram ni na hoi ro ta phai aina maru de ta ai yong ke hai na thola ga akoi ki second first guest de da aina chang na ba akoi ki western gate to entrance long da chang ba sudista chang chami si yaman khra na khra yam changjala kanda mamang ta bangam dre ba hoi aruga mamang ta ngam da de di mayam dugi pusau torpa de gi tiar gi ska pa duga thisa to bo ko pa mayam do madu maina sum torpa de gi di ai mamang tha nai di marak tu de yamen na advance na chang bangam dre aduga akoi si adai de phuna ko na ba sen thong na pusau to ari ba adu main to raga ata seng ba di akoi gi marak te so kangbu khana akoi northern gate si di akoi gi mapan de lok to en hai hoi seng ba seng da prai mun na khang re meli ni hari ba de pura amuk sulak se ge aduga isam samna tamana highway ki basida aikhoina phangjawa scenario se manipur si masa matomda maromjan lepsarami chawa thakpada mi pal tangamde masagi cheng sina watana ba charaga manipur gi mapana thadu I hairiba chahi sima phorok yam sathina yam phajana loki cheng gi pothok se aduga cheng ji khangogdana mapalam de hina thadukhi badi khangtang tang padagi paisa piraga su leiba phangdawi phima ma lakpadagi miyam ge akan ma iho ma laktuna chaklame cheng piroina slogan lauraga iho sagalakpada hairba laibak thiba thodu oidana aikhoi gi mi kya ma sokpa soinaiba yauraga mi mari laikidabagi warini numitugi oikiba scenario duni tamona tambiribisna tamajoy kumadi matamda kadai da laibi aduga kari iho kamai tawba thengnabi matam du da sisi chief commissioner gi koi compound manung se da ai adum ai le ai gi matam se da gi chief minister si em koreng koi mai matam ni chief minister si karigomba sangaba gumba ma chaluraga halakpada sagi yamna spontaneous oina lakpa agitation gi mayang gi satra mayang duna mai blog tawdana magi banglo tana chatpa ngamdedana gi chief commissioner gi kinosita kan tawja matamda di lieutenant governor sulaiba ma magi hojik gi kino orisi raj bhavan ori sei ana sagi satra mayam si gi yamak kamuk yam ge habu isagi saw gro jaga sida single space abhav leitre hai do yare aduna isagi chief commissioner gi magi khogi office gi magi corridor beranda che sida khogi
security force ki mi khraga koi matam de edem ba banerjee asimaga ma lei a hek madugi makhada satra dugi jagi agitation tawriba mayam se pulab adum lei khara jani aduna jagi leader khallaga jagi negotiation tawna ba hona ba portion negotiation gi pol asing amaktar ba adagi muka matam na sum thangil matam sira chawna pung ahum makai ka tar ko matam adu ai sai sida sai satra singre sigi lang ba adagi mai kino singa se tension se sum wang khalak tana slogan law ba ko ba he na kang khalak matam sira banerjee na sai na ma sabai na thak lok tau gi mai kino se already ekda lathi sa se tau gi be lathi sa je to bo pam koi kui dre dum jagi nungdum khara dum marai adune jagi kuthong re odum assignment ne soina adigi ai samak adigi jagi satra sati khara di akoi chen ba si mayam chel mamang thong ba sai je chen de nai koi na awang pang na som dang ba awang lom thong nakan se ja treasury office le bi si nakan sai se da ai koi si mayam ji thok na ba sai nupa khedi chong khalaga chapa ngam gramnina sai khoi satri nupi me am se khoi na in khalaga asomda no office gi bench table lam thang dolo madur kum thar ga du mai tawdra tawusida tawi matam sida nongmai se kapai nongmai se kapapa sida sata kharna ai blank paya ne mayam kibino chembino ka taw tawda mayam se khut thang ga tna dum leyo por sida usa chaw susuk chaw usa mayam se trino kapi kilak ta sida mayam se pulap hekta upang na simultaneously hekta upkhibjani adumai tawduna amone rak tawsira ai khoi su jagi mayam hondok honjin tawsira kirak pam yaw na khoi su dum central sini noi ma kun thoi ba gatana si noi ma kun de kyam ta ki kam do ba noi ma kun de kyam ta noi ma kun ji de akoi satra mayam ju thangdok thangin toidu sagi kino dur kira adana makhon mayam nu kira na ai goi akoi isa hingal lo re haina song tholak pai thak tu yong lak chani asuk ma te yang ma re ani hoi nimitu da laikhida da yawi khoi gi nomai ka pam promote ni madi stampeta sibor madi stampeta ko gate maya doi da gate maya da doi na do na kumar gi di sai mayam kam na marak ki du da hoi adum kino to wa jani adagi khoi wai khom nilamani sina kama mahak ji all india radio gi driver ne employee ni makhoi sing ji pukhan na hona mo ji de ma de kino ne akhoi ge mapan de ni mapan da ko ji governor ki awang thang ma gate ki mapan siden man tawri bidi ada masi nungmai na palira sangin na thili ama je ne benet charge ni aduga ko ji nungmai se dum kapi ada gi kanodi laisam chobol sina ama ti madada sokhi bedagi kino tawlaga mayum da polaga mayum da lai kanara matung da nongma gi matung da nongma leiraga ma leitawani madi sports da leven ka tobunati kamodu suron numitu adu maina noi kape adagi misimina yaure haibasi mayam no ikang khangnara mani irang no nemtha bra hengat par kali tawi kamai ta irang de adum ung na adum leibani hariba hoi kari gi noi bu tori ba thaba do against to mathangi 28 sida na wele hoi irang ini mayam adu main do to si ko si ai ba gi proposal leitraga kai do ga da gi ba yam na nung chung sana ba tongning mana di hamam lauraga kai no ma kai action kra to jeng ba satra mayam se loi no hokol air aruna mayam sina koi gi bazar tana adagi mai gi khuding mak tai sum lak na ba sdesta akoi iya na ba da torang mai ke soi da khra akoi khra punjan ge toram ba dagi ngamak ter na sum tor aka police na sum tana na sum ka no to na police patrol yam kan kare aduna bazar om se chang ba ya da ba ko sum to se de gi di ai koi sum ma pham thi boi kai boi khra su hang goi gum ki gum ka ri gum to na ba lak na ba se da kai sam pat ke asai se da koi khra pole moi police ke khra phe ge khra le na ba
ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈꯔꯒ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯁꯔꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯊꯥꯐꯝ ꯁꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯁꯤ ꯅꯛꯑꯝꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯒ ꯀꯩꯒꯥꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯛ ꯊꯜꯂꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯆꯧ ꯇꯣꯏꯖꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯕꯥꯁ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯣꯛꯇꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯉꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯏ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯅꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯧꯀꯤ ꯑꯃꯒ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯧꯄꯣꯠ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯍꯧꯒꯤ ꯁꯔꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯤꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯐꯩꯌꯦꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯔꯠ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯁꯥꯐꯝ ꯁꯔꯛꯀ ꯏꯍꯧ ꯁꯔꯛꯀ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯔꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ some sort of ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅꯤ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯔꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯎꯅꯁꯤꯒꯦ ꯈꯣꯠꯁꯤꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯒ ꯂꯧꯅꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯁꯨ ꯂꯩꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣꯏꯕꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯋꯥꯔꯝꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯡ ꯋꯥꯜꯂꯒ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯅꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄꯪꯇꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯄꯪꯗꯤ ꯄꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ 1950ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯪꯅ ꯎꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯇ꯭ꯔ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯁꯤ 1950ꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯕꯜꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯤ इकोनॉमिक जस्टिस की प्रिंसिपल चकदबा अदगी लेरिबा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 की क्लोज नंबर 1 ए बी सी डी भाव लेजे कोई पीसफुली असेंबल तौबा खोटपा मामा बै याय अदेदा इदे यामना नुरइजे ए वेरी सीरियस लैप्स अम लई हाजरीबा इंटेलिजेंस रिपोर्ट मतमदु जी कमिश्नर मतमदुगी आईजी मदु सिंगल डिस्ट्रिक्ट निको मणिपुर वा सिंगल डिस्ट्रिक्ट नि अदगी डिप्यूटी कमिश्नर रिबा एटीएम जिंगचे पंचा तारगा पतुम तुमगा मणिपुर पंगेन बलिबा माले इंटेलिजेंस रिपोर्ट लौरगा फजन तोरमगदी थोक थोमदबा याय हैबा अदगी
सेमी बाबुजी कमीशन जी को 1950 की दगी मणिपुर पार्टी स्टेट होरे अदुगा 1956 दगी दी कोई जी टेरिटरी होरे अदु एक की मखादा टेरिटरी काउंसिल एक्ट 1950 ना लेरे 56 ना नवेंबर की ताम में चलपा होने अदगी 1963 दा UTX से सेमे सिदा UTX की मखादा कोई गवर्नमेंट की मथौ में हम तोंगाई पोट न पीरी है होय अदु लाइबक थी बदी अखोई की लेडी बांग मथौ जे लोजी चत्तबगुम इतौ तौ है सिनी लईसे अदगी मिटर कमीशन की रिपोर्ट जी अखोई थीबे आब थीरे फंगदी होय लोलो थमी मरम करिनो सिने वो साउनिंग से अखोई छानु याइदा नान की थिरकपनी थीबा फंगदी अदु मसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होइना लेरम फोटोबदी लेबा दरकार लेते थंबगी मथौ ताते मरमदी भारत की नागरिक अमा होइबगी मफम जिंगदा मकोइना लालगा लो थंबगी प्रोविजन लेते खुदम मोइना हारबदा आइरान गुथुंग फयारिंग केस तो निंजिंग बिरंगनी मधु लेगिदबा वा ए सिंगना कमीशन मेंबर ओरगा मा रेकमेंड तवी रेकमेंड कोइना फंगी कॉपी ले अदुई मतुंगिना मै दगास थारी कोर्ट दगास तुई मतुंगिना कोइना रेकमेंड तोरगा हाई कोर्ट दगास थारगा फर्स्ट कोर्ट केस थारे फर्स्ट कोर्ट मै संख्यन लोगदमनिना यारो अदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतकता नैना थागे हारगछु मणिपुर दा थागे हारगछु संख्यन पीबम थौ ताबनिना हाई कोर्ट लगदी संख्यन थौ तादे हाबिगी बेसिस ता राइदुई मतुंगिना फर्स्ट कोर्ट दाब्राम अदुदी चमचना हजे के सेम खिबा मित्र कमीशन सिदि मियाम की इहोगो नमथबा याना सेम खिबे मोंग दा लाखदोरा to my best opinion and belief masi semi bani paji ju planning commission gi member na kamai khang gadoi na ba at least concern department home department gi secretary na tarugadi hena mong jaroi dra ju myam ne bi ba mali he was planning commission member ne athena da matam da commission ji makhan ahum gum balai number 1 chidi executive order na semba order ne ba semba commission ne ba ani ju ba order semba mana koi gi lairi ba commission inquiry act 1952 che sida semba ma hoji haran gothong gi do 1952 ek makara semba ne ba adu ya patna semba ba ko adigi ahum ju bada high court na article 226 ki makada ba court ta koi judge the edition section judge gumba section ba inquiry on chine ba many things koi thengai dina adigi supreme court ju to won thengna ba bitan yor kani adu maina to dina thengna ba makal gi commission du nati hajari ba mara machina machi effective oida ba aduga choi ba mi da su kai ma pesa pi ba ko pa ju yok da ma le na khalle maramdi fundamental right chop ta ga di akoi pesa bibam to hai ba adigi ani su bada poilamana ai thamjan dage matam da CRPC provision chale lising amaga tani pan ga maudra ga ni pan gi CRPC provision le hai ba madi da no mai kapi ati hajari ba number 1 da civil force na china ga da ba no mai kapu hai di adigi di last resource ta ga da ba si tangai pada kan da should resort to this force khai dagi yam da ba soi da mong to hai ne kapu ma kong kapu hai ne ba ada madu tok tok na sitta ba gi mong da hoji babu da ko ji pang hai bi mo mai dei ba ji ai thaje bam le ba adu actually koi mai tei koi gi manipur gi tampa ki mi chingi sing pang ne khan bi no hai ba ji ai tham jani ozan ne da lak sani wa pham ma na koi gi matam nu da chingi ma man se lupa hum da hengat pa da koi gi miyam i ho si lak ki bani ngasi di laibak thi bana lupa 35 yore percentage room da yeng matar ga di karwa gi percentage room ri yeng adi adu yam sathi na ka hen wang kare hai je batare adu nga sa gi miyam na matam du da ho ki ba i ho do ngasi gi mirol sina sahi khuding sum 27 august la aga akhoi gi hanga masters day na chalang khong chat na sum rally ma chat laga mi phom pang tho loisin bagi masina asem ma pandam oi ga dori bra matam du pibiram ba akhoi gi message magi kanos do ningthina akhona follow tawribra adu innaba honaribra haimana chingdo ex president amon thambi akhoi generally manipur da yam important numit kharai maru ba numit sing he palan taw asengadi thodo ma thoi du mato karam thokibino hoi thok mato karam thokibino thoi ba thodo tu da madi misi mena kana yaw kana gi daitano madung ba thodo tu matung da mu thok ta na bai ba tare ko madung thok ta na bai ba tare madu gi da mu ta maruina akoina kano to bane akoi gi function ni to bane du loina na your participation sing adu gi makoi gi patriotic mari ba musi ba gi haita itil laita lai ba ko bi issue bu da mana kari ki lo gi khot pa madu su express to ba hai ba tare samaj gi tabuk to bi si mari ba musi bi yaw to dia di aduna thok tu ri call to boloina na madu bu thok du sung de da akoi ku dung yaw bu da bani mari ba musi wa ka pot adu pot tu pi bani
adu hoi swai da shumai han bu je or natragana hojiti different socio economic political sidi message ja je pinare economic angle dagi social angle dagi political angle message yang phone pinare bo je adu 27 August ki iti je uprising ne bulging ne matam cha manipur ki praja sing tumine lebi na te matam cha na response to gi sine koi praja sing je haibade koi to lobum to dang lo shin adu sahib sing matam na so 1904 da ahan ne pila ani shuba 1939 da akoi gi sieng chak phangtra matam da adum toy aduna haiba sina sahib lo matung bharat yor matung ihan han ba choba iti ihom ne lo 1965 ke se matam ji da akoi sieng mon lupa kun ga manga ne pi se sieng mon lupa ku manga do lupa hu bu de hengala ka do ne adum sieng phang da ne adu madu mi phim jing ji maruina manipur gi pi jing na ha ma to je koi chief commissioner ge adigi leiki da hane gi moirang koine gi nuche ni pi jing mathang da satra na harol sing je inar ki bane madu ma pura bane adu na mashi de message paja mayam ma de pi ri mata sai da ina thamjaning ba pura ma di message pi ba thamne mitra additional secretary planning committee asu mitra na mana maon de pi ri ba kan haita maon da jaga ji gi matang de pi ri ba ji tame reference in white to khale ma gi inquiry ji am da ma pi ri ji karam phi no mo to kap ki no no mo kap gi justification de pi hai ba du ka tene maon de pi ri ji adu ko gi ai ta mu yam na so hai gre inquiry ma kan hom sui adu ma na to be inquiry di yam anem ba thakin adu ne adu inquiry si makhal lom da nai na da bi da hojik laksani no wa pham na mi se ka hat pa yabra karigumba sarkar gi agency sing na soidana mi sing do hat khraga di matam kuiraga oiraga su compensate to hum thok tabra aduna sai ai na panning je hojik samna ha bada inquiry do ai incomplete oya ma hygienic masi yam pak chawre pasi inquiry da saki hum putu lowi ai hajibu including chief minister cc matam chief kanu haita matam du gi chief minister the chief commissioner IGP mu hum putu lowe ba the food secretary me and lowe ba magi finding me and incomplete way lowe adu incomplete way begi maram di kai no bo madu da shoki bna gi me and ma ri pdf adai madu mo gotona do matung da munna thok ta na begi ma ma comment tok de adai madu gi dai ta kana do ma fix tok de ai ho me am le be and kware adu do ko kai do tai sine hariba inquiry any type inquiry original it is a documentation karbo documentation hai bu tungala koriba administrators in adegi politicians in adegi koi bureaucrats in madu paru kan mo loksing gyan thola kan madu mo thok buk pam thok tana ba madu posak amane ba hai magi incompetent aduna ai na sum khan ai opinion dadi hauji Mitra Commission man incomplete portion masi complete orina bidong the Commission of Inquiry ek makada I hope masi judicial inquiry ma no no to dakar oy ai mami khara le ngai sida le si to bom change maram di kai nai masi ha kan sida hangpe adu kuira pot to judicial inquiry to godrai adu judicial inquiry ke tam difference ni ne pi ga da bane it essential judgment and pi hai bane it is not bias hai the government hai city government is the land bia dio mi ni land bia government the land bia dio and the koi proverb the England ngin to na kai ni land ai ne government land so ya di adi barabar chungudan aran yo me ma de so pai to ma dani pi no honor ka and mitra committee incompetent no the judicial and quasi to gudan se for example second world war gi matam da koi neta subhash chandra ji lai gi dam ne ma ji mato karam na kamain to ro si hai ba si and quasi ani om lok to re satisfy on no how you live a government, you know, inquiry to Gudamina, how you can see him, you said, Mane, classified document on a classified document. No, put her in. No, I don't know, Saki 27 August, Machigi, I machine known Dakar Oe. I don't say, about Kanogi, a quick Walori, but time said the Shema, you come in machine Canani, machine Baniputa, Bharat Leva. Prajajin politician bureaucrat judicial loi kanan hello hoi yam nuai do tamok Madhusudan da mulak sani wafam sina numit tu da laiki ba sibai si ekhoi gi hapen sepra long pen sepra adagi makoi si mayang sipai oibra mitai sipai oibra adagi kanoda chief commissioner gi
अखोई मतमदगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की कैंपस से लेरमीबा ऑफिशियल सिंगनो मैतै ऑफिशियल यावब्रा मयांग ऑफिशियल ngaktra adagi moirang koireng sina madugidu hantanaba magi messenger magi kano employee sing thaduga mayam du pungning phathanaba honna khibra honna khidabra adu thengna hoba sing do thambyo 세시바이 가 와서 호직 레이버스기 ken uniform sini adu maiwa tare kena daroga akori hani akoi police force ni ariba matam nugi kitang mamang dadi hapen selami neba adu di selame adu ga hoji hapen sepaga de kya leitre da matam do da akoi hoji ki lei performance dei staba adu ga mamang boye ka yepi kai kai no ga to wa koye angang ba ga ba adu gum ba gi daroga ga de leitre ba matam ne riba hoji ki uniform kano se dom sele adu ade Ôi ai vụ vậy thì ở cái nhung giấy nó giấy cái làm searching point mà làm rồi, đó vụ ai muốn đã ai là sum tàu đã cái history repeats itself phải gì, ở cái sự đấy làm tôi nó hậu đốn nó đó nè, lối chân cái vụ mà làm mà, ở cái sama project event thì đó một cái làm nè cái nó tàu vợ filter rồi cái xóa đi vợ, ở cái mà sẽ inquiry amon nó tàu vợ cột bài cái time ba rồi sẽ lật ba để ở cái society gì overburden oiraba issue mayamna akoi issue ma so muka hapchen laga mo hapchen bai mohta akoi na masidagi lohobi abasi kai noibu the occurrence to economy point of view da kari kari taugi bodagi kamai kari soi bodagi adugumba chak tang ba thoi no maru tawroi do tohon dar na wata ba kari kari policy loga dege asi low no no dong da koi kai sta hojik si cheng tang ba hai ba si cái nó se thol hai cái dia khoi ki production and productivity changalan cái này na khala ga so self sustain oi na ma si oi na to ra ga so a khoi ki low pham si a khoi ki expand to ngam mak ta ba 2 lakh muk ne na hai ram ba de 1 lakh 50 de ki hen ka pangam ra ba a khoi ki cái nó se bo ba low pari da acres cái nó sing da hectares da sigo matam sida koi na low pari sing se anom ning dana expand to buna ya ga dori bra natraga na koi na akoi productivity hangalan ga da hai bana chingba meta to koi khana ba su pai aduga madugi keno da hojiki hai ba ma akoi gi dongyai sa na hari ba keno se merit lai tra hai bi wante merit to seng na yam phajana le adu bo ai de Madom da mukta tha topa maike amada khana wi bari ama khana ra raga hauji ki sdais da adu sorok padi koi ki hauji su chathar aba kari hai ne hauji compensation e me naung pun bi gi bu compensation ga si lai ba wa lo ri ba family sing do ma khoi da koi ka man to na akoi le hori ba mayam sina sigri ba imung mari do madu ki imung do da kari kam ba rehabilitation ki kari awanu ngai du yeng erga masi di heta tan ba koi emsu gumba ama su ta seng direct ma ki descendant doin le ra ba kano do gi faithful de do gi maru da gi pokhi bani hari ba my progeny se masi lai de ngai da sokri ba sigri ba mayam do ma koi kai ba u to wi da na tham ba si di koi na masih compensation na matik jade kari tau se ki hai ba ma tau ba state ki thak to owner pb raga kai tau raga to ba me am su lai yare to ba yai ta ma su ma da lak sani me wa pham se hai ba numit si da thuk khri ba thau do si mathang ni numit ta m2 se form tau re m2 se form tau ro matung da di du gi olak pa sahi khara gi matung da gi di akhoi gi infal gi maroi ba khwarman baza da yon ba pochei sing sigi mamal se m2 na control tawai hai m2 na mamal se lepaga chamber commerce da akhoi direction piraga pulap yola laga maman ka hena tangkhat pa khong ka pe kano se sei phana sang na satha birami hai sigumba system meam sima mangan ki badagi ngasi di karwagala sing sina yoning ba mong da posi yole chieng ji phanganing ba mong da phangale phanganing da ba mong da na phangandre matam nu dana oi khiba si aikhogi potok hena thokchaba du mapalam de hena inthokibadagi phangna dabagi warini ngasi na mapalam dagi pusalaktar de akhoi se chaba ko na dravani lep khiba numita akhoi dum chara he mai phum lai basini thambio masai se da kai mole yamna aikhogi luba position ama phiba mamde leirum matam du de akhoi chaba ko naramani
थादोखिबगी मपान पुथोखिबगी अखोई वाबगी वानी चाब मतम हौजिक्ति एवरीथिंग आलू भावबा अखोई मपानदगी पुसलक्तरगदी अखोई चाब फंगद्रे अदुना अखोई कारबारोला मयामसिना मोइना साननिंगबा रेट सानदना अखोई चाखावसे मोइना पाइबनी हाइबसी हो तसेना यारबनी पाइरबनी अदुना मसैसिदा मतमदुदा अखोइन का छात्र ओरि मतमसिदा अखोई मयाम चंगदना पोट अमा ममन हेना योलमबदा अखोई मदु इनवॉइस येंगागा दगी मसी हेलि खोलसी सब चाना योनगदबनी हेना अले अखोई मतमदुदा साइकिल के टायर सी याम प्रॉब्लम अमु ओइजन अदर ममन सी हेना योनबसी अखोई छात्र मयाम चंगदना पुलब लौरोगा पैसा पिथोमगा अखोई कांगजेबुंगे अखोई MSA ऑफिस का लेरिबसिदा अखोई योदना सागी मागी इनवॉइस रेट मोइ पिरेबसिदा योना कोता दमाय तौना तौगी अनमसी खरमखैदी अखोई होनबा सुमी अदुना हंगर मास्टर्स डे एसिना यामना अफबा मेसेज अमा अखोई पी हैना अखोई लौगदबदी अखोई कमाई तौदना सेल्फ सफिशिएंट ना कोई इसाना इसाई खोंग लेपचगदगी हाइबा पोट असिबा अखोई मिपुम खुदमक्ता छात्र सिंगदा कैदा पीएना लौगनी अदुगा चाइ सरकार पाइरबसिंग असिसु अखोई करी तोहम थोई सिगुम गोतोना आसे एनी टाइम थोलकबा याबजानी हाइदो मतमदुदा सोक हुमफुगा मंगागी मतम थोइबा गोतोना आजिदा कोई सुम नंबा हैना लेकाई दबाव सुम नंबगी थाक्सी यौरम आइदी चेंगसी फंगक्तरना मार्केट असेसिदा चेंगसी फंगक्तरना चेंगसी लुपा अनि मखाइदिना अहुम फाव मनुंग लेसिदा अदुना जाई लेकाई हमद लेरिबा अखोगी मसिनजाक चाबा आइदी फाव खर याम काबा खोबा दैदा लेकाई मयाम चंगदना नमागी इमुंगदुगी औक थममगा अहेनबदु लौरे हारगा मदु चेंग ओनथोगा इमुंगी वाइजोना इमुंग यामगिना खरा यामना पीबा केजी अमानी अदुगा याबतमदगा अदुमाइ तौना को येना चाबी थाक अदुबाव यौदना थोकपा मतमदुदने कोगी 27 अगस्त की सागी मी सिगेबा नोमै कामनगेबा ngasi पालोन तौरिबा हंगर मार्च से तौरिबसे अदुगुमा फियमदि यौखिबने सिनि अदुना मतमदुदा एखोगी पॉलिटिकल पार्टी सिमरोइना लाइरिबसे सोशलिस्ट पार्टी अदुगा केनोने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सी दनी अतैदी थोइना पार्टी सी मतमदे पयामदे अदर मोसी जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड तोय अलगी पोकपद ngaरिबा मा पोक था फादिबा छात्र स्टूडेंट यूनियन याम पांकनबा अमा ओइदना मसी जुडिशियल इंक्वायरी तोय अदुना इंक्वायरी डिमांड तोय अदगी सिग्नेचर कैंपेन तौदना सागी मदु कोई भारत सरकार थाना कन तोय मदुगी मौदा एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी ओइना पिरपो सैसिदा बोयकॉट तौगदबनी हाइबा कांगबु अमा ले कांगबु मना अखोई कोऑपरेशन कनो कमीशन सैसिरा कोई मतेंग पांगसनदना नोमै काखिबगी माय तौरिबो मोंग असि लाले खोले चपचन उलहोगदबनी हाइबा कांगबु अमा कांगबु अनि एसि कन्ना गंतवी मतमसिदा स्टूडेंट यूनियन गिदी एगोई मोरल ग्राउंड एगोई किनो तोफम थोई बोयकॉट तोफम थोई हाइदना मतमदुदा एम सुगी प्रेसिडेंसी सना जावब नौरियाना ओई अदमाय तौदना तवी नौरियाना माय ओपिनियन दा कनागुम छात्र सिंगना इंडिविजुअल ओइना माना साखी विटनेस ओइना कहिमा पिनिंगगदि मदो कोई इंडिविजुअल लेवल तौगदबनी अदुगा कोई छात्र के ओइना दे कोई बोयकॉट तौरे न बोयकॉट तौरे लुकी ओइना दि यारोय कमीशन से अला आई सामक साइगी किनो सैसिदा अखोगी मित्र कमीशन सैसिदा अखोई नुमितुदा थोइबा थौदोकसिंग असे चप चाना खंगहलगा साइगी थोइबा थौदोक नोमै कापिबसे लाली खोले हाइबसिमा प्रूफ तौबो फै हाइबा पोलसे कन्नना आई सामक
अदुगा लाइक माइंडेड अखोई मी तारा मुक आइना सोई खोमगा अखोई मीटर कमीशन दा अखोई पिछली अखोई किनो तवी जबान पी मतमदुगी इंटरप्रेटर से सामखा बेंद्र सना मतमदु दे एसडीओ गुम्बा म ओइबाने न काली माना इंटरप्रेटर ओय अखोई किनो सिदा याम नुंगाइबा याम इंटरेस्टिंग ओइबदी अखोई साखी पीबा सैसिदा अखोई अहल सिंग मरक्तगी अखोई मयामना सनामही इबोबी हाइन खंगनबा होय महाक्सी पिटिशन राइटर ओइबा हौजी अखोई एम सेक्टर लेरिबा सिगी येंग मनिंग द लेरिबा अखोई ट्रेजरी ऑफिसर मा नुमित असैसर मार्क्सी लेबा अदुना जागी नीलमणि ऑल इंडिया रेडियो की ड्राइवर असी मयाम छात्र मयाम ना कंपाउंड मनुंगदा अखोई सोकपा सिबो लेरे अखोई लौथुसी हाइना मयाम पुबिरकपा आदि मै असी पुलिस ना नोंमैना कापतना हालब मतुंगदा बेने चार्ज नोंमै का हाब मतुंगदा मागी नेम प्लेट अखो ऑल इंडिया रेडियो थाबा नेम प्लेट अखोई नंबर प्लेट से मसी फुक्तलगा अखोई कांगला पार्क से लंथोखिबसे मतमदिदा कांगला पार्क से हौजी ओइबसिना ते पाठी कोमथि ओइना लेरमनि कना कनागुबना लौबाव उनरबि जगानि मसी मा की रिपोर्ट से सिदा समान लंथोखि ऐ किनो तोबुनि करे पीबा गांगनि हाय तौजिदे मोहगी कमीशन की रिप्रेजेंटेटिव ने आई इसामक ने अदुगा खुरा अखोगी सनामही इबोबिसिने मसी अखोई एम सेक्टर की ममांग असिदा अखोई लाक्तना अखोगी होई हारिबा कांगला पार्क सिदा अखोई कुमदना आई इसाने इबोबी अखोई मारंती फन कुइना कनो थीर मतुंगदा अखोगी सनामही इबोबिसिना आई फाउ लाउ लाउले आइने खंगिंग मतमना नेम प्लेट से पाइ लेरम अखोई अमु हलक्तना अखोई किनोदा खुरासना साइगे असोक मीटर पोटा से नेम प्लेट से सिनारे अदुना साइगे अखोई खुराइबु बिगी मागी जबान असी मान पीरो जबान असी कानब फंगब्रा हाइबा पोट असी मीटर कमीशन के मागी रिपोर्ट सिगी मागी रिपोर्ट असी जेदा थोइदोकप यावगिदे मतमदुदा कोइना थेंगनगिबदा फास्ट फायरिंग is justified hai aduga sagi madu nongmai kapadu kapam dabsu yabani haiba maga aduga ani suba firing second firing ase unjustified mana second firing unjustified hai si benecha soga sagi nongmai kapna haliba nilamni haliba che oigene na khali aduna sagi ai khoina commission da अखोइना साखी ओइना जबान पिरु पोट असिकी कानब खर मखैदी आई फंगब्रा आइना मैने खली नुमित से थोके बगतना से मनुदा तवे बोल अखोगे मतम से लेसलत्रे अदुना अखोगे मतमदुदा जुडिशरी सिस्टम अखोई फेयरिंग प्रवोक तो वाइसे कमाइन तो दना हेक्टर प्रवोक तो ब्रा मेस्टे के हुम यावरा अदि कनाई ऑर्डर नो का हाइबसिदी CRPC की प्रोविजन जे है आई तके न खले बाले तवे अदगी लोइना संविधान की प्रोविजन खोंगाउन बने मरम अदुना थेंगजु थेंगना ngalasu nganna हैरांग गोथों की दु चाही 15 की मतुंग द फंगबेरी लेने हजि चाही 15 दि चाही 30 केतन दनि डिफरेंस लेसे दि ओपन दि तौरगम जि हाइरे हन कोई लै बिजिंगना दि ओपन तो बावबदा मरम जागदि आइदि तो बम थोइना खले सेकंड पॉइंट दा चाही हजि छु मणिपुर जी अयो थाकता सोम ताकपी की बदमाइना लो उनबल न चलक्रे राइट टू फुड संविधान पीबराइने हाइरे अदुगा फुड सिक्योरिटी एक्ट सेमे फुड सिक्योरिटी एक्ट लापदगी मणिपुर वा कल्चर लोई मांगहले थबक सुब याजे लो उब याजे रम चेंग केजी लुपा हम भंगामी लो उब यादे आइगी खुंद लो उब जिम तामे हान दिउ याम उरम हेजरिबा हाइबति फत्ते हाइबन तेको अदि अदुगा मैंगी लेजी लुरैसी हजि सरकार लाउजी लारबा को हनबा अदगी युम थापीबा सिंग थकना पीबा अदो थबक सुबा सु आइदबा अन वा कल्चर मांग पचे कमा हिंगलंगदगी लो मफुं कमा सेंगदगी हाइबसी हजि खनब मतम यावरि हाजरिबा अदगी लास्ट कंक्लूजन दा याम ngang ba yabane manipur gi akhoi gi leiba matam du ukil da loi leirabane ada akhoi gi manipur gi phatta ba ma lei hajariba ai gi kana gada ba leiragadi apha ba ngang thokum jai ba yauri ba adagi mi ma pa naw dagadi center dagi poi khara log dagati hing da ba ngam de
yaudam ngam de hai ba wakhan mi bu le ya moin chau gi ga moin chau gi aduni hu yam manipur da khone ta khoti che mi state khara di for example Punjab Haryana Karnataka ki chief minister na hai ba we must have a separate state flag and hai separate state flag ana adi ani subada Hindi cannot be national language and hai ba ado khoi hai ba ngam je ba aduna makoi manipur gi mi culture se paraju pataju achum bale ga hai dok ta ba akoi wasala tamal lore ai kana lore ba china ngasi chum lekha ta pina mathangi sahi tara ku matung de koi manipur je ai di leigada manapram asi piman de lei hajari adi pada gi shoi pa ma jai jage hoi masai gi election ni da paisa ji loina cha tho ura mi pada me amna MLA man di gi na ching lo ba ji kai ta bra khali maram di kai no da masai gi man pi thok khami na ke do pha thok ding lo ba khabar kagas ta cheng phangi phang dai ba ji ai di hayan ning de maram di hana na Kudik voter ay mami patok kaya lising dara pibi yawi ani pibi yawi average lising ani homom le pinare dote han lo khamina kedo bagi MLA madina ching ngog de sauk dulu sini ana jeda to min lai ro and the conclusion nei haja bati prepare to khare akona wa culture develop tok si haibani lo una ban kan si haibani chi har ga I thamjage ono aroi boina thambio akhoi gi matam du gi scenario su akhoi khange ngasi gi kanu su khange matam du da to hi base hongnaru banai dana masa masa na tho ga leba ke awa da saru ya bi bani madudani akhoi mamal ya ngaba punchi mari chat ki base adu ngasi gi mairoi loop sing maruina emsu khakta na tabada akhoi gi yauroi da ba issue thodo wa thoksin de he yauksan ba adagi tauroi da ba thabak he tawpa makoi da leiri ba makoi gi boundary do he lala chalakpadagi praja sing sina makoi bu itha thaja da bani haibase ex president ama oina yabi nimbra ado masigumba praja gi confidence mangsala pachi building oina ba confidence building nijer oina ngasigi mairoi loop sing sida pibi nimba pokta to nate tentang na thame aina mati ama thamningi de te nate praja jingna thaja bo wala ji maruina Satra moina satra du tan ga da demand du wang da tosulak ba hai ta hek to hoi phibam ni ya da leba ki su da sang de ya da na sang re yari ga di raimen to rai jo ben satra du satra gi matho ma gi demand du to ba long du mai matho ma gi demand du to politician yo mana mai matho mai demand mai men to ro ga di problem ta thu e ba ada khoi jema samna har ba da sina politician to go dam ni Sina kanona koi ki judges na to godam ni ada sina official to godam ni sina prajan to godam je mix up se pang to na le re aduna nga sai ki masigumba kanu hai tare masigumba ya nge praja jingina kanu hai betare masi asoba thaji da maram musule adu amo bo re adu koi je confidence thaja ba na sagat pata hona bata ni em su si Sing na magi itihas ji nti jaga bi itihas mani em suna manipur sarkar bharat sarkar issue ga dum lama to ngam me manipur de leba body me mar chi de aduna em suda wi leba sing jina pressure group adagi satra gi mathau haiba ta thakshi gachi leba hai tare hojiti adugumba oina to honingi aduga wi leba si de thakshi gachi de ang pangno wat kare ai ji bo li em su gi president ni secretary ni hairaga sing na hairba da to ning do mayam mu ju thole adu bo ene ya bo re koi ki handa ki hangar master ji ki chaktang ba ki si chaktang mu kari ka thok pa ji ai experience da ina commission le ne si de da ni bu gi am da ka wo si pitri bi ju loin mo hai na re sinjak ne adai phiro ne lein ba ju ne adai commission le ngi ke do da ji ai khal le aduna aina commission le my commission that is the Manipur Human Rights Commission is the one of Kanuhaita. Yanan India Commission one of right to put recommend those. I know I mean the machine Toron center right to put. Karlaka is the put security action lab. I know the one after in a day. A queen Manipur in a commission member in to which India in a handbag and who we can have. Right to put the action machine recommend to put member or 8 machine no how you put security machine really credit people in Gamehina. Aina low by batare in a commission member with Kari Karajin. I don't know you that guy already, Koi Mayushina, Maru in a Laila should put Tower Chang Yoba, Taksika, she labors. Mashima Aitoni. A quickie Maduna Yan Hanboeraga, Satragi in a D, Ozapiu,
अदगी ब्लैकबोर्ड पियो बेंच पियो अवार पा पियो हाबसिना मांगिन थारगा लेबाकी अरुवै सुला आगसु दुम यावबियो अदु लेबाकी अरुवै सुदना मांगिन थारगा यावरोइदबै सु क्यादा यावसलपदगी छात्रगी मैरोइ लुपसिंगसिगी इमेज से सोथरपने ना लोबसु दुम काइते हाइबा वाफमसिंगसि ngasi thamjariba wafamsingsi mari leinabasingna tasanbiraga masa masagi asoiba amadi lengaki asoibasingge semdokpiba taagadi manipurda tangdu leitaba aduga manglomda changsinba manipur ma porakpada pating oigani haibasi thamjabaga loinana ngasi panelist marina lengsinbiraga manipurgi itihasta amuba mayengna iraga lehogadaba asuma thodo wathoksigi maramda khanabada saru yabibedama unkana thagasari asigwane de ISTB gi discussion na matang sida tension jari meng tabri ba singbo amkan kunjai and Premier Coaching Institute in both Arts and Science. Position holders in COSEM Examination 2017. Second position of 45 beauty lunch, 2 p.m. formal function. For Miam gi khongsar aduna DM College multi-purpose hall jorok matung da mifam pangthoki then mutum hemantamangang jimpal gi doraga hojikan si information si complaint si su laaya bai khode shu so si kumba thoktaningai tamakta ekhoi ni preventive measure di khral lo bune ba so cyber crime should involve doraga ekhoi PSU involved doraga from various angle de ekhoi we have been trying to shi is one of the major challenges Ojika Shigumba impersonation labashe. So Ministry of Home Affairs North-East ki Internal Security Advisor ni haiba CS Manoranjan Khuman ko bamyoy amala SSB amadi VSF ta aina nang na to buji ko ne sar upar dili ki kari upar ki sumai aina option ani adu kala aina la kane ba adu to duri investigation ne ba adu mi ki da to mi tudi work source amadi master role oina thabak suduna laki bamyoy samog humputare ngasi fawba court ki order laina regular tahandababu penaba phongdoktuna pawgi mifam pangthokre all Manipur PS workers and committee gi mihu segna miam gi cheng suna phangan binaba wangoi kendra gi hanage MLA Salam Joida wakatkre demand committee gi maikai degi miam gi cheng phangan binaba marinaba local MLA marilenaba minister DC amasung DSO singda kera wakatle adu ain gi bebateng longnaba high court ta chanagani haiki epi grare adagi auji nupi artist na marisuba kontha khabam jila parisa amasong lashu sarogyaki sei kuntra manga saireng ama senior singda leishamda mak wangna phangsi manung dalaiba mahairoi singda manamathum piduna pongning thokatki New India Month Sankalp se CD Imphal East ki oina KVK Androda pangthokre KVK Imphal East amadi Directorate of Extension Education Central Agriculture University Iroisemane sinma thoram aduda MLA TI Setabrata Imphal East ki DC TI Chitra Central Agriculture University Imphal gi BC Professor M Premjit ICAR New Delhi ki Assistant Director General Dr. MB Chetty Susrogyake MLA TI Setabratana Longmi Singna Matamga Chunaba Technology Seasonaduna Poto Hena Putokna Ba Honaminasi Haike
वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रेमजितना इंग्लिश कुनिथोई फावदा इंडिया की लौमी सिंगे सेंथोक सरुक अनि हेंगन हनगनी हाइबसी लुमना लौबा ताई प्राइम मिनिस्टर ना अवांग नोपक्ता अनि सुबा ग्रीन रिवोल्यूशन ओहन्नबा होनरिबा सिदा एखोई खुदिमंगना कोसमदुना होनमिनसी हाइके organic farming tobasi maruena northeastern region state focus tobre Sikkim organic state declare tobre matham northeastern ki region ekoi state yawna lai region government hauji ekoi irrigation pin na ba dam mayam solution na kan honari matam lakhin matam khara sangin adu matam di ekoi ngaibiaro लमदम से संगना रेवोल्यूशन रिसंकसिंग लेकितबदा नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काउंसिल अमदे यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुरना अवाप फोंगतोपगा लोइनना लुसिंग वासिगे मफमदा इकाई खुमनबा उलकी हौजी अमुका सोहना अतेंबर मतंग लोगमिनसे Biragani 801,000 cc da fuel economy 22.5 km per liter. Anoba technology ki iSet ahenba power speed ki damak chahi manga unlimited kilometer ki warranty ka loinana. Test drive booking ki damak tanabiyu Island Nishan near Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur. Ngasidi suara jengge. Ture, loi ture. Kali naman tu di sini. मुझे कल योग जाओ सीधी योशी का नहीं है मत्स्यकी योशी दी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी बहुत यंगन सिंबे अंदर चांगी लेबर सोलत पदेगी कुछ सिंगतवा अचार चौथरबा तुम चावा यारतवा खोंग हम नुआरतवा सिंगितवा अमत नायब उपायदी जॉलिप सैर अमसु जॉलिप कैप्सूल बच्चन निस्नेबियो ब्रेक की मतुंग मकसदाराम नौसरी मखाताबा पाउदा कल्चरल फोरम मणिपुर सिंधुना डॉक्टर नाउरेम विद्यासागर की अंगांग की खोरीरोल की लाइरिक उचान मैरा अमसोंग डॉक्टर एस मेरिना की नैना वारेंग लाइरिक मेमचौबी की सैरेंगदा मणिपुरी फोक लिटरेचर हाइब लाइरिक अनि असि ngasi डेवल लिटरेचर सेंटर की ऑडिटोरियम दा फोंग थोरमदुदा आईपीआर की कमिश्नर के राधा कुमार फोरम की प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस बिहारी प्रोफेसर आईएस कांगजम प्रोफेसर के एस कुंजोसु सरुयाखे ngasi Singapore da pangthokadoriba Mrs World Wide ta saruyariba Sawalban Thangjam Director Leibi Daina Mayang namunggi matangda report ama मणिपुर से इंडिया की मनुंग चेना लाइबा अपिक स्टेट अमो जरबसु हिरम खुदिमक्ता मंगजिन थादुना लाकली नसीसु फैशन की लंबीदा मणिपुर की मैतै नुपी अमना दाइना मयांग लंबमना इंडिया रिप्रेजेंट तौदुना मिसेस वर्ल्ड वाइड चटपा अहानबा नुपी अमा नॉर्थ ईस्ट की ओइरी मागी लंबी सिदा असिगुमना असिगी लेवल से यौना होटनरकपदा थौदांग अचौबा थौदांग लौबिखिबा नेशनल डायरेक्टर कुमारजित लाइश्रमना फोंदोरकपदा हौजिक सिंगापुर दा पांथोइबा मिस्ट्रेस वर्ल्ड वाइड इंडिया रिप्रेजेंट तौरिबा दाइना मयानबम से आइना दिल्ली दा खोगी इवेंट अमदगी थेंगनरकपनी मदुदा माजे थवा याउजवा फैशन की लाइन सिदा अदुबुमा हौजिक मौ अमदी ओइरे मचानी लेरे मचानी ममा ओइरे अदुदा माना सुगुमा फैशन की लाइन से याम थवा याउना होनजबदुदा आइना जु करिगुमा खरदी मागी दमक्ता मतेंग पांगेन खल्लगा मागी खोगी मणिपुर की फजरबा हाबदी आर्ट एंड कल्चर tourism helmet handicraft ki sumba saktak pa amaga loina na amadi women empowerment bu hena support to baga loina na north east gi manipur gi india represent tawraga mana singapore da saru yana bidamakta ai isana franchise to contact tawjoraga mistress worldwide che thajabani mayamna manipur gi leiriba praja mayamna daina mayala bagi damakta mangol asibat pinabiu lai khurumbiu manipur gi mingse purakna bagi damakta ai gi site gi zu I wish you all the best ngasi pangthokadoriba Mrs World Wide pageant asida sarugyaribi daina mayang lambamna lebak cha mayang gi mafamda magi damakta thongni biu haina phongdorakli Singapore gi D Resort downtown east ta pangthokadoriba grand finalist asida namom na mai pakna pangamna bagi damak khwai miyamna ishor da thongni biu cameraman nanawgalone na paudam jariba sangrila mashnam ISTV news
लियांग कांगलू बोचवा सामपुर बीजेपी की नौना प्रेसिडेंट अमदी खाइसे हाउकीपु वंगांग लोयना खनख्रम मतोंगदा वेंगनोम हियांग तमलमकादा पाउमिसिंग उनखरे मखना फोंदोकिबदा गवर्नमेंट की स्कीम सिंग मपुंग फाना इंप्लीमेंट तौना भोनागनी पीडीएस के आइटम सिंग मियामदा फंगनगनी हाइखी टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा मचीदा माइनर इरिगेशन साबा दाम काइकिबलेटे कैनल की सरुक खरा सांगबा वाटपनी हाइकिबदु अरानबा वाफमनी दाम मसी थुना सेमजिनुना कानबसिंग फंगनबियो हाइना चीफ मिनिस्टर दा वकालगनी हाइना विलेज अथॉरिटी पारेंगटोंग मची की चेयरमैन खंगलगली हजि मखाताना थबगी पाव लोबिरसी थबकी पाव पिजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर खर लोगदौरे मसागी चाही 19 दगी 19 फाउगी मनुंगदा लैबा ग्रेजुएट पास तौरबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 2 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकबा यागनी हाइरे परीक्षा सेंटर इम्फाल दा ओइगनी लैमा खोंगदा लैबा आर्मी कैंपता अक्टोबर की तांग 3 दगी तांग 10 फाउबा तोंगान फॉर्मसिंग लौनबगी दमक रिक्रूटमेंट रैली अमा पांगथोकदौरे मसागी चाही कुलुमदे फाउगी मनुंगदा लैबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 9 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकबा यागनी हाइरे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तोंगान बा नुपी अमदी नुपा की फम खर लोगदौरी यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा मसागी चाही 19 दगी 15 फाउगी मनुंगदा लैबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 9 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकबा यागनी हाइरे नेलिट इम्फाल की साइंटिस्ट अमदी साइंटिफिक असिस्टेंट खर लोगदौरी मसागी चाही 19 फाउगी मनुंगदा लैबा यामद्रबदा कंप्यूटर साइंस दा बीटेक पास तौबा नत्रगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग पास तौबा मियोइसिंगना अगस्त की तांग 19 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकबा यागनी परीक्षा सेंटर इम्फाल दा ओइगनी हाइरे एम्स ऋषिकेश की स्टाफ नर्स अमदी हॉस्पिटल अटेंडेंट खर लोगदौरी बीएससी नर्सिंग पास तौबा एक्सपीरियंस लैबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर तांग 3 फाउगी मनुंगदा दरखास्त थारकबा यागनी हाइरे असम राइफल्स दा स्पोर्ट्स कोटा की मखादा नुपा नुपी जनरल ड्यूटी की लौंगनबा एप्लीकेशन कौरी मसानासिंग अदुदी आर्चरी बॉक्सिंग एक्वेस्ट्रियन फुटबॉल जुडो कराटे डो अमसुंग ताइक्वांडोनी मसागी सही 19 दगी कुलुमदे फाउदा लैबा मैट्रिक पास तौरबसिंगना अप्लाई तौबा यागनी इंटरनेशनल कंपटीशन नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स सिंगदा सरुक यारकपा ओइगदबनी एप्लीकेशन पिसिनबगी अरोइबा मतमना सेप्टेम्बर की तांग 3 फाउबनी मथक्ता पिजरिबा थबकी पाउसिंग असिगी अकुप मरोल बहुपरादा लैबा जॉब सेंटर दगी खंबा यागनी हौजे मखातबा पाउम लोबिरसी मासवारा व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर सिंगना अंगंबा सेंफम पुथोंगदुना हंदकी इसांगना सोनख्रबा लिलोंग पाउविटेक हैबोंखोंग संथेल उचिवा अमदी हंगुनगी इमुंग सिंगदा चेंग हवाई थाव साना थंगबा पोलम सिंग मतेंग पीख्रे ग्रुप असिगी लुचिंगबा एमडी नासिर खाना मियांग के अवाबदा सरुक याबग लेना एखोय खुदिमक अमना अमगी अवाबदा तेंगबांगदुना तंगदु लेताबा मणिपुर अमा ओहेंसी हाइबा वखलोंदा मतेंग असि पांगबनी ग्रुप असिना माइरोय सिंग अमदी थबक थिरिबा चिंगदसु ई पाव पिदुना मतेंग पांगली हाइखी बीजेपी उरिपोंग मंडल नसिंदुना लांगोल थोंगाक लाइरेमगिदा उजारा क्या थाखरे थोरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एन निम्बस बीजेपी उरिपोंग मंडल की प्रेसिडेंट एल रोमन कुमार अमदी मंडल की थौमी सिंगना सरुक याखी जनरल सेक्रेटरी निम्बसना ग्लोबल वार्मिंग ना हेलकलिबा कया असि खरदंग ओइरबसु ngaktongnaba pandamda उजारा सिंग असि थाबनी हाइखी इगी इमागी मसाई कोनसिदा कोइगी ग्रीन लांगोल ग्रीन इम्फाल हाइबी पांडमदुदा भारतीय जनता पार्टी उरिपोक मंडलना कोइगी हाइरिबो ngasiगी उ चार थाबगी कोइगी प्रोग्राम असि पाइखचबनी अदुना ngasiगी अखोइगी होंगइबा मालेमगी अखोइगी अयिंगसागी काइरिबा खल मसी खितंग दोइसु कन्ननबा हाइदना भारतीय जनता पार्टी की अखोइगी तारीख 3 तगी तारीख 19 फाउगी अखोइगी ngасai इन पंजगिबा न्यू इंडिया मंथन अखोइगी संकल्प से सिदी मसीगी प्रोग्राम की सरुक अमना ngasi अमोइना ngasi अखोइ उचार पंग थाबगी प्रोग्राम से पाइके चरी अदुगा इकाई खुमनजरबा पार्टी की लीडर सिंह अमसुंग कर्मी सिंह अदुगा तोंगान तोंगान में मोर्चा सिंह की स्टेट लेवल की कांगू पुन्ना खुसमने रहेगा सिगी लांगोन की इमा तोंगाक लेनेमिगी मसाई कोन सिगी एरिया सिदा कोई उचार थाबसी पांथोक जब हौजी मखाताना सानबगी पावमु फंगबिगनी
ngasi sanabagi pauda Manipur University ki miyang makhada Royal Academy of Law oinam na siduna chatharakiba inter college tournament ngasi loisin khre punna nupa nupi sanaroi humphumanga na sarau yakiba tournament asida nupa gida LMS Law College da champion nupi gida RK Sanato min oikre ngasi loisin magi thoramda o ibo soba khuman o nimai chan amadi ai jugesor su sarau yaduna manamathum sing yanthoki USA the Pangthokiba World Women Police and Fire Games ki boxing masanada kilo hompugi kangrupta gold medal lorokraba Moirang Hemam Lekai degi Hemam Chawa ngasi Moirang Kendra Progressive Front na okre Philiam Lekai driba front asiki office the Pangthokiba thoramda Thongam Santi front asiki President L Gopal veteran athlete ke nipamasa so sarwyaki ai sawbada front ki maikai degi lupali sing tara piduna kuning thawatki Saubana Masana Masabu Tawai Yaugana Honda Leptrabadi Punsida Mai Pakwa Habasi Ngamdabalate Makatana Malemgi Masana Kayada Hen Minchel Purapangam Naba Honagani Haiki Imana Kagiola Nasi Aisana de Fiona Lakonum de Sarana Matale at the time of Panhoy Mamma Hanaba Kolosu and the Bakanina, Mona Kaswaki Matin Palm Hamakide. I do give that was it on the singer guy? Nasiba Channel Makatana Sadabagi Pau, Boya in Tozam Degi from Bigani. Football masana gi lamda Bharat maming leba state ama oiduna international thaki afaba footballer sing putholiba Manipur da Tata Trust na akhanba miyeng changduna sahi asidagi sahi taruk tagi manga phawgi pigliba angang nupa masa amadi nipi masa singi tha taruki oiba grassroots course All Manipur Football Association gi supervision gi makhada sinduna ahanba phase gi oina center taragi angang singna saru yaduna ngasidagi Khumbal Lampak artificial turf ground da haukhre Thoramasida Tata Trust ki Head Education and Sports Amritas Padwardhan All Manipur Football Association ki President S. Sanatomba Tata Trust ki North East Zonal Head Biswanath Sinha All Manipur Football Association ki Assistant General Secretary L. Jyotir Moiroy Association asigi Treasurer L. Dinamani Amadi Masana asigi Atai Maruiba Miyoi Singchu Sharuk Yaki चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल मॉडल आए मणिपुर फुटबॉल में So all the very best to all the young boys and girls and the coaches. We want excellent coaches to come forward and work. Particularly, we have been focusing on football, and it really is a very important day, and it really feels nice to see young boys and girls and coaches, who have come forward. And also, I would like to thank AMFA. I hope such good players, number of good players will be coming up, will be numerous for Manipur. If Tata Trust continue to assist us in developing grassroots programs in future also. I hope, I thank Tata Trust and their officers and coming over here for giving us an opportunity to have such a long program of football development. CSC Ningthem Pukri Mapalna YL ko Kongbu Maitiba Biduna Manga Super East 11 YL ko Cup Water Polo Championship ki winner oikre Manipur Water Polo Association gi imiyang makhada YL ko Kongbana sinduna tha sikitang kunmari degi team marina saruk yaduna Kongba Bazar gi swimming pool da chathariba Manga Super East 11 YL ko Cup Water Polo Championship ngasi loisin khre loisin bagi thoramda Kairau Kendra gi MLA L Rameshwar Manipur Swimming Association ki President T.A. Samsundar, YL ko ki President L. Iboyaima, Social Activist A. Robin Amadi, T. Ranbir Su Saruk Yaki. Sa Tharkiba Championship asigi ngasi aroiba nimit ki sanakiba matcha CAC Ningthem Pukri Mapalna YL ko Kongbabu score taranithoi Nepalda maitiba piduna championship asigi winner oikibani. Championship asigi aroiba match ki best scorer gi mana YL ko Kongbagi I Vivekananda da trophy ga loinana lopali singani best player gi mana phanglaba CAC Ningthem Pukri Mapal gi I Brikam da trophy ga loinana lopali singani championship asigi winner oiraba CAC Ningthem Pukri Mapal da trophy ga loinana lopali sing tara runners up takiba YL ko Kongbada trophy ga loinana lopali sing taret ahum suba position takiba KYO Kongbada trophy ga loinana lopali sing manga thorom mapusingna khusinaki
मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की एस थाजम मांबीना थौबाल की एन अनाबु माइथीब पीदुना तरुकसुबा स्टेट ओपन रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की वुमेन सिंगल्स की टाइटल लौख्रे मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन इम्फाल ईस्टना सिंधुना थासी की टांग कुलुमदुइदगी डेम कॉलेज कैंपस लेबा इंडोर स्टेडियम चथरखिबा चैंपियनशिप ngasi loisankhre loisanbagi thoramda minister TIS Biswajit district table tennis association Imphal East ki president M Gojendro Jenims ki director TIS Bhimo Manipur table tennis association ki president Ais Devasekhar Sharma thorama pusing oike sip asigi ngasi sanakhiba women singles ki aroiba match da Manipur police sports club ki S Thajam Mambina Thaubalgi N Anabu set mari ama tare taramathoi ani taramathoi manga taramathoi ahum amadi taramathoi manga da maiti piduna title lokhibani cadet girls singles ki aroiba sanakhiba match da Imphal East ki Wai Lucky Piarina district asigi Ais Lia Chanubu set ahum ani tare taramathoi tarahumdoi taramari taranithoi taramathoi nipal amadi tarahumdoi taramathoi da maiti pike Youth Girls Singles की सानखिबा अरोइबा मैच दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की आई सेनरिटाना इम्फाल ईस्ट की RK सेल्सीबु सेट मरी अमा तरमाथोई निपाल तरमाथोई अहुम तरमाथोई मरी निपाल तरमाथोई अमदी तरमाथोई मापल दा माइटिबु बिदुना टाइटल लौखिबनी KPSC कक्सिंगना पॉइंट तरमापल फंगदुना तातरुक सुबा KSH लेहाउडीबी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की चैंपियन ओइख्रे District Sports Association Kaksing na sinduna association na sigi ground mamang thagi tang kunma thoidagi team Nepal na saru yaduna satharakiba tarataruk suba KSH Lehaudb Memorial Super Division Football League ngasi loisan khre loisan baki thoramda ADC Chandel gi executive member CI Santhoi District Sports Association Kaksing gi president Y Mangol Jaw amadi ADC Chandel gi executive member KS Morung MSCO की प्रेसिडेंट BK मोइरांग चासु सरुक याखी सथरखिबा लीग असि ngasi sanakhiba aroiba match da KPSC कक्सिंगना UBSC मंटकपु गोल अहुम अनिदा माइथिबा पिखि winner oiraba team KPSC कक्सिंगदा rolling trophy ga loinana lupa lising manga amadi runners up takiba UBSC mantakta rolling trophy ga loinana lupa lising mari ga changwa thoroma pusingna khusinakhi Ahanba L Itomsa Memorial Super Division Football League की चैंपियन साई SCG उलोंगना ओइख्रे District Sports Association Bisnupurna Sinduna Mini Stadium Bisnupurda Thasigi Tang Amadagi team Tarena Saru Yaduna Satharakiba Ahanba L Itomsa Memorial Super Division Football League Tournament ngasi loisan khre loisan bagi thoramda MLA P Sarat Amadi MLA L Radha Kisorna thoruma pusing oikhe Satharakiba League asigi ngasi sanakiba aroiba match da sai SCG ulongna amopha moirangbu goal amma sinoda maitiba pike match asida mai pakiba sai SCG ulogi amatangarba goal adu thangkhal lenna match ki marifusuba minita sankhibani match asida sai SCG ulogi sanaroi Dinku Santos Subhasandra Robert Amadi amopha moirangi Anand Roshan Amadi Amarjita match conduct tokiba referee na yellow card utke Tare suba match ngasi sanakidrabasu KIYC Khetri Eril Mapalna Imphal East District Football Association Sinduna Thasi ki tang mari degi team Nepal na saruk yaduna Khetri Gaugi Aba Gaon da satharakiba Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki champion oire haituna club asigi sanarui sing opagi thoram ama KIYC Khetri Eril Mapal ki office ta pangthokre Thagasari boyai hausi makatana ay ngasagi pawmuk phangbigani ngasi gi oi ki pa inga sa ki pawda ICAR lampel party ki pepa paw gi matung ina ngasi gi khwaidi gi sa ki ba Celsius degree 36.3 khwaidi gi ingba Celsius degree 38.3 Nuksita yawi ising manilgi sang ayukta sa dambar putara Nepal nuktilda sa dambar putaret oike Ngasigi nong suki pagisang taramathoy dasmik suino millimeter ni Aroibada mariba paw amhan epizari Emsana sinduna yangkhain thoi suba salam khongzat hangar masters tegi thoram pangthokre Food security health sector amadi human resource sakolapa matamda lamdam asi sakolpa purpang ngamgani haina mahul minister Shyam Kumar na phongdokre amadi Chief Minister ki PRO sadhana tongan ba department singa thabak hapi ki haina paisa loram ba mioi ama Imphal West Police na fare
ngasi gi oinadi ISB ne bizariba Manipuri pau matang salojare mieng tabir punamakdagi kanena biatham nizari. Perseverance of Manipuri cinema, a history of 45 years. The Rolling Stone of Film for Manipur, a history of 13 years, 2004 to 2017, with the cooperation of Manipur people, a glory of Mother Manipur. Film for Manipur welcomes you in the 13th Foundation Day celebration of Film for Manipur. Manipur State Film Development Society Auditorium, Palace Gate, 29th August 2017. 9 a.m. Extraordinary General Assembly on Movement of Manipuri Cinema. 12 noon, contributory lunch. 2 p.m. formal function. 4:30 p.m. entertainment surprises. On your service, Film for Manipur. Matam punamase, kurto ki matam ne. Let's go. Aren't you forgetting something? What? Look here. Huh? But I've been on for just a few minutes. The sun can tan you in just 7 minutes. Use Lakme Sun Expert. It blocks up to 97% of harmful sun rays. Lakme. Reinvent. Presenting Lakme Ultra Matte Gel, the new non-sticky gel sunscreen. Meeting W Sharuk Yabu. Langbal Kaitel. DS Enterprises Kaisham Thongna, Kudol Tamjaba, All Manipur Rickshaw Drivers and Pullers Welfare Association na organized Taujaba Disneyland Mela Kam Expo Lakliba September Gitarik Mangadagi, September Gitarik Kunmari Fauba Palace Compound Haina Kangnaba Hafta Kangjibungda Pangthok Jagadori. Hariba Kumai Ashida, North East Amukta Udriba, Maigi Fazaba, Uba Pangbigani, Loina na Magic Show, 3D Show, Handloom and Handicraft, Manipur Gi Puruk, Coding Maki Stall na Chingba, Ya Uba Pangbigani. Loina na Mela Ashida Stall, Pamba Yapagi Kudong Chaba, Adushu Pangbigani. Akaknaba Stall Masingni, Hana Lakpada Kudong Chaba Pisagani. Stall Pambiba Shingna, Office Hour, Pung Taradagi, Mari Fauba, Mela Mafamda, Haibadi Hapta Kangjibunda, Lakpiduna, Contact Obio. Pokhrambam Rajen Singha Kaisamthong Top Ler Imphal Pokpa December 23 Lisingamasama Control Hundoi Laikidaba August 13 Lisingani Mamun Paraba Uhaina Ishorgi Kuya Yobugumna Ishorgi Kuya the Sangza Kraba Aikoi Pumbagi Lamjing Mera Oibiramba Nahaki Tawaina Taibang Mapugi Masai Gonda Ing the Signan Wine Lebiuko Aikoigi Punsida Kaubdi Lateroi Nangi Nungsi Sob Puksel Sikon Nakon Biba Nungsiba Nato Sukat Piramba Lamjing Mairagi Mangalda Aikoi Pumba Punsi Supachetpa Ngamhanbiu Pokhrambam Ongbi Komdon Sana Devi Loinabi Masa Singh Brajendra Dr. Romola Devi Babu Tombi Masa Ojit Kumar Yaya Santivala Devi Dr. Ratan Kumar Ramesh Kumar Abo Amasung Mamongnupi Singh Masu Singh Loinana Marimata Saganate Pumnama The headlines. Thousands participate in observance of 52nd Hunger Marchers Day in state. And development can be brought about when food, health and human resources are assured, says Forest Minister T.H. Shyamkumar.
Good evening and welcome to ICTV English News. I'm Monica Mengbam with the news in detail. Like every year, today, the 27th August was observed as the Hunger Marches Day in Manipur. All Manipur Students Union MSU organized the 52nd Hunger Marches Day, also known as Chaklam Khongchet Ningsing Numit, at the Marchers Memorial Complex located atop the Pishum Hillock. In 1965, student leaders Oinam Nabakumar, Lashram Chaubahal, Nomai Kapam Pramodini and Waikhom Nilamani laid down their lives during the students' movement against the artificial famine. President of MSU members, students and a large number of people paid floral tributes at the memorial site. President of MSU, Manjit Sarangthem, said today's generation should remember the movement against the artificial famine of 1965 and efforts should be made that such incident must not reoccur. Ning tamba pamlabadi ikheng taba ki debatai hingbagi hak asida nathai bideba manghan bideba sa masigi mayuktai koi ikheng taba ki dana thongaling jena do fudo kanda anisuba khusengbiu eba chak tang koi india gi fibol ng tilo matung da thokliba sa thondana ba MSU na matam bunamok tami kumna homsing na lerakanda koi khusengbi ba anisuba sak ba gi khongchat chatlakanda thokandana ba gi istiom kak lakhochanam gi tanja do logjabni habatai. After the floral tribute paying ceremony at Pishum Hillock, a procession was taken out from the memorial site towards the DM College campus. Police made arrangements for security to avert any unwanted incident during the procession. The march converged at the DM College multi-purpose hall where a public function was held. Former President of MSU Ningthoujam Brojendro, A. Manisana, present President Manjit Sarangthem and former General Secretary Chungshet Khonsai and many others attended the meeting. As part of the program, family members of 4 marchers who laid down their lives in the then 1965 mass movement, namely Oinam Nabakumar, Nomai Kapam Pramodini, Waikhom Nilamani and Lashram Chaubahal, were presented gifts and honored on the occasion. A. Manisana said, even though we have achieved development in different fields, we are lacking in the field of education. When the